Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i kao uvek, znači krećemo odmah ovako. Danas samo ćemo uraditi jedan brzi tutorial, znači ako se susretnete negde na internetu sa fajlovima koji se zovu instrument ili instrut, samo piše instrut. Sad ću vam pokazati kako, znači da otvorite ga, znači prosto odete na ovdje da otvorite vaše instrumente, odete na Direct Wave, znači ovdje pod Sampler. Ili ako niste u FL12 imat ćete u 11 isto Direct Wave. I kada otvorite, znači Direct Wave, odete na ovo ovdje Open i Open Program i Bank. I sada nađete, evo ga, to je taj instrument. Ja imam neku kao jazz gitaru, znači pisat će ovako bilo koji da je instrument, samo na kraju, znači tačka je ova ekstenzija INSTR. I otvorite. I on će ovo sad nešto reći, vi samo OK. I to je to, znači dobili ste vaš instrument. I to je to, znači ovaj kratak tutorial. Ovdje naravno možete pomerati razne samplove, tonalitete. Ovaj, ja mislim, isto Direct Wave dobro služi za ove samplove tipa od vaših klavijatura, tih aranžera koji imate. Pomoću ovoga možete isto da otvarate te fajlove u kojima su oni zapakovani. To je to, pozdrav!